ake ngishumayele mngami uzomthandazela ke baby. Okay baby. Kona abafundisi phela abasabayo ngamakhosikazi awo. Lo nkosikazi lo wangithanda ngingekho right. Sathandana sasingakabi namali sihluphekele. Ngoba kuyingozi ukuthanda umuntu ngoba ubona into ethile. Sathandana kungekho nto. Sadelay ukuthi ngangena emapoliseni kanti naye uzongena emapoliseni sobabi bese amapolisi uyeke sewucaptain ya police career yasenza sathi ukuhlukana wangivuma ngo86 October wangivuma wangijola ngathi baby uyancane accept baby wesenefika engaka ngoba wonke amakhosikazi akade enefika amanye agcina seneziswe zoronda vele yabona mntanami kuyingozi ukushada umuntu ngenxa yefika ngoba uzohamba umzalisi ingane iphele abe nesisu naye sironda vele naye wenefika eneinwele ezikhawula la yo ayinhle into kacele madoda ayijoka lento kazathi ish imili into kabi namahi esu ngiyokubambelela dlala ngento enayo dlala ke papa dlala ke nayo. Ngiyabonga nkosikazi wami ukuthi ngiyoze ngihambe lo ngafika ngo2001 akho ngane kaSithole angishiyanga ngane kaSithole angishiyi ngane uzipho nguvalile ngindoda evala uzipho uye lo phela kuyoze kubuyiswa akekho omunye hayi ukuthi kwenkathi asixabani siyaxabana nathi abantu ngithi aw sorry baby ngoba phela umuntu manisathandana kuba ngathi ningelosi make waqhuzuka athi sorry sweetheart ngizolishaya lelitshe ngizolishaya kodwa masenishadile usukhuzuka ethi uqhuzulwa into uhamba ingoba amjonga na wonke amadoda la emakethe ingakho nje kade kusemna sakhe ngihlonishwa overseas all over because of this woman. Ukuthatha ingane zami ngizale ngaphandle. Wenza into ehlula amakhosikazi amaningi avuthayo awayithatha ingane yomyeni ngaphandle. Le ntombi yami lade ngiyisika ngithi imithili njengombona uvese abamnyama wagqunqa kakhulu ngoba uyikhulise ina 6 years. Kwafaka zonke imfundiso weza ubuhlungu ngazothi umama ingane zami useshadise izingane ezu3 zami ulinda lo shade nentokazi yami efunde kabi intombi yami ine hotel management shade nolinda esematendeni angangathi angangaba njengalabazali abaclassify ingane maye emthando uyithandile kwakona kwami abazali futhi abalakaXhosa bagangeka baseka intombi yakho uyimeshanisa nomuntu ofunde kakhulu no andingene apha umazikhethele musukuchuzela umntwana wakho life partner ngoba awuzulala naye awuzushada naye umuntu akayichuzela bayichuzela inxila lakho kwakhe angulinda ushade nengane yami ngizange ngithi manje wife mali favor usinisuke umfana wami omunye lo uMusa uyi-marketing director la usandile upastor zonke ingane zami lo nkosikazi wayithatha ngamthengela imoto enhle ngathi umuhle inkosikazi udrive imoto enzima kabi ngoba ngifuna kubona ukuthi umfazi kaNJ
udrive mntanami imoto ka3/4 million iJeep Commander ishone ehama iliboni lapha Jeep Commander eyi7 seater Jeep Commander mehamba kubona kathi umfazi wenceku le ebizwe uThixo imphatha kahle ngoba ianointing yami eyokuqala nansi masingekho right akubi right nala wena uyamangala uyaphapha wena uzosiphaphela kanti uhlupha umfazi wakho kufanele kube uyena umfazi mawushumela athi kunjalo baba lento oyishumela uyayiphila mina nganquma umfazi nje akabethwa ngoba uNkulunkulu lo wena uthuka umfazi umthuke ibuye uzovutha la raka shaka skebenga rapa kashaka haleluya kanti umfazi umkhaba njengenja this is my anointing mangifuna lithi iBhayibheli kuze your prayers may not be hindered love your wives baphatheni kakuhle manje ngizomphatha kakubi kanjani umuntu uba ngiyafundisa ngubaba wenu ngiyanifundisa angazi nje ukuba udivorce kangawazi kathathu uyakulipha izulu akudivorcewa eCape Town ebandleni eCape Town kudivorce abafundisi ngoba mawudivorce usukushuthi I don't accept Christ and his forgiveness ngiyafundisa manje yabona nje njengoba ngikhuluma kanje ipowerful kablento uthi uJesu mawudivorce umfazi ungamshadi omunye esaphila ngoba iadultery lithi iBhayibheli mdivorce umfazi one akahlexezana nokuhlexeza ukuthi nje usubona intombi enhle kanti lento iyafana nje ukuthi nje umahluko nje lento oyibona kulo sister ikhona kumfazi wakho ukuthi nje ayi ngangcono ukuthiwa iba kwenye indawo noma lana leyo nto angizusho leyo nto ime ngendlela efanayo futhi mhlambe kalo sister ayikho square precious omunye utata uGumbo omunye utata wajola nesisebenzi sakhe walala naso kune outside building othe ngizofika ngizolala sihlangane ngo10 eseleni ngizocisha ama lights kanti intombazana izohlambuluka kumama walo tata kumnkosikazi wakhe sengileke ngalamini wakho une appointment ngo10 ebusuku wathi okay ashintsha uzonza kuzoba ngathi mina wagqoka wafaka iperfume yale ntombi yelokuza uyafika indoda yangena Sithandwa sami bulisa abantwana bakho angeke disekhona fika zaduma zaqala kuyipraise and worship zaqala kuyitoni iromance ke leyo zangena ezwini ubaba lona ka niyazike kanti ucinga ubulele no sister kanti umfazi wathi washa amagama athi Nkosi yami ngiyalalala ngiya-enjoy wafaswa khanyisa wathi umama ngoba lento baba kasibambe ngihlale ngikunikeza njalo iyafana ukhaliswa intoni kanje namhlanje wakhanyisa umbani uyaphoxeka indoda ngoba indaba ikuphi indaba ichongeni ikuphi ingxaki yakho wena uyafana nje lo sister nomfazi wakho nawe makoti uyafana le ndoda nalomyeni wakho ingxaki yakho ila ulimele lana ingxaki yakho uyitshela la ukuthi yabo la ungathi uzinto engathi ingcono new broom sweep